Amakuru yihutirwa nuko AFCM23 yatangaje ko izakomeza kurwana kugeza Kisekedi agiye cyangwa yeguye. Aya ni amagambo ya Nanga. Mu kiganiro Colonel Nanga yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza, yatangaje ko ihurira yoboye rya AFC23 rizakomeza kurwana nubwo hasinwe itangazo ry'amahame hagati ya DRC n'u Rwanda i Washington kugeza Perezida Kisekedi agiye cyangwa yeguye. Yagize ati tugomba kuzirikana igitekerezo cy'abanyekongo. Abanyekongo ntibashaka kumva ijambo guhagarika intambara, atari ukubera ko bashaka intambara, ahubwo nuko batagishaka kubona Felix Kisekedi ku butegetsi. Colonel Nanga yavuze ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwirinda amagambo amwe namwe. Ati ntibakunda kumva amagambo nk'imishyikirano, ntabwo bakunda kumva twavuga ku mujyi uyu n'uyu kari uwacu. Colonel Nanga ngo ari wahinduye umwambaro wa gisirikare, yari yambaye ikoti muri iki kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph. Yagereranije Kisekedi n'umuhanuzi wo muri Bibiliya witwa Yona, avuga ko perezida navanwa ku butegetsi aribwo guhagarika imirwano kwasabwe na Trump kuzashoboka. Ati Yona niwe wabaye nyirabayazana w'umuhengeri, kandi nyuma yo kujugunwa mu mazi nibwo umuhengeri watuje. Kisekedi ni Yona wo muri Kongo. Umunsi tuzamukuraho imirwano izahagarara kandi amahoro azaza. Ibi biravugwa mu gihe AFCM23 iherutse guhurira na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya mbere imbona nkubone muri Qatar. Benshi baketse ko ari namwe iganisha ku ihagarikwa ry'imirwano imaze imyaka hafi 5 mu burasirazuba bwa Kongo. Aho ibinyamakuru byose biri kwandika yuko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byahuriye Doha mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro. Abahagarariye u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro ateganyijwe hagati y'impande zombi. Muri ibi biganiro byabaye kuri wa gatatu, u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Brigadier General Patrick Karuretwa n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NSS Brigadier General Jean Paul Nyirubutamu. Ibi biganiro kandi byitabiriwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye bwa Afurika Massad Blos uhagarariye Togo, uw'Ubufaransa ndetse na Qatar yabiteguye. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihuriye muri Qatar nyuma yaho ku itariki ya 25 Mata ibihugu byombi bigiranye amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bibifashijwemo na Amerika. Ubwo ibi bihugu byagiranaga aya masezerano, Amerika yabisabye gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze tariki ya 2 Gicurasi kugira ngo impande zombi ziwusuzume. Amerika yatangaje ko abahagarariye ibihugu byombi ku rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira Washington DC kugira ngo ibyo bitumvikanaho ku mushinga w'aya masezerano bikemurwe. Perezida wa Amerika Donald Trump ku itariki ya 27 Mata yatangaje ko u Rwanda na Kongo n'ibihugu bibikikije bigiye kubona amahoro. Ati dufite amakuru meza ku Rwanda na Kongo. Ndatekereza ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigiye kubona amahoro n'ibindi bihugu bike. Kizaba ari ikintu cyiza. Mu by'ukuri twizeye ko bizatanga umusaruro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwifuza ko amasezerano y'amahoro yagerwaho vuba, ashimangira ko amahoro atabonekera mu nzira y'ubusamo. Yagize ati intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba, nta nzira y'ubusamo. Tugomba gukora ibikomeye tugakemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro ashingira ku biganiro byari bigamije gukemura amakimbirane arimo ayo mu karere, irimo ibiyobowe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba na perezida wa Togo. Ashingira kandi ku byagezweho mu biganiro by'u Rwanda na Kongo n'ibya FCM23 byayobowe na Qatar kuva muri Werurwe 2025 ndetse n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ubufaransa buhagarariwe mu biganiro biri kubera i Doha kuri uyu wa 30 Mata 2025 bwagaragaje ko bwifuza gutanga umusanzu wabo kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahuje Paul Kagame na Felix Kisekedi Chilombo muri Nzeri 2022 ndetse yagerageje kongera kubahuza muri Gashyantare 2025 gusa ntibyamushobokeye. Tugana ku
Umusozi w'aya makuru reka nkubwire yuko General Muhoozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro n'abajenerali ba FARDC. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF akaba n'umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe ibikorwa bidasanzwe General Muhoozi Kainerugaba yahuye n'abajenerali bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kugira ngo baganire ku mutekano w'akarere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro byibanze kuri Operation Shuja, ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho bikomeje by'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF na FARDC mu kurwanya iterabwoba rya IDF mu burasirazuba bwa Kongo. Intumwa za FARDC zigizwe n'abajenerali babiri, Major General Nyembo Abdallah, komanda w'ingabo muri Ituri, na Major General Mandevu Bulino ukuriye ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, n'abandi bayobozi bakuru muri FARDC. General Kainerugaba yashimiye uruzinduko rwabo, anashimira umwuka w'ubuvandimwe wagaragaye muri Operation Shuja. Yashimangiye kandi ko Uganda yiyemeje gukomeza ubufatanye, ashimangira akamaro k'ubufatanye burambye mu bikorwa bizaza mu rwego rwo kongera amahoro n'umutekano mu karere. Operation Shuja kandi yashimiwe cyane kugarura umutekano mu karere, bigatuma abaturage bavanwe mu byabo basubira mu ngo bagakomeza ubuhinzi n'ubucuruzi. Tugarutse muri Uganda nk'uko iyi nkuru dukesha Chip Report ikomeza ibivuga, ibikorwa bya gisirikare byahagaritse cyane ibikorwa bya IDF bigabanya ubushobozi bwayo bwo kugaba ibitero kuri Uganda. Abayobozi ba UPDF mbere bari bemeje ko IDF yashenwe itagifite ubushobozi bwo kurwana nubwo ibisigisigi bikomeza kwihisha mu mashyamba. Inama y'uyu munsi ikurikira iyo General Kainerugaba aherutse kugirana n'abayobozi ba politike na gisirikare mu mutwe wa Codeco, ibishimangira ingufu Uganda ikomeje gushyira muri diplomasi n'igisirikare mu kuzana ituze mu karere. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yari yabanje na mbere kugirana ibiganiro byinshi byo mu rwego rwo hejuru n'abayobozi b'ingabo za Kongo, haba muri Uganda ndetse no muri Kongo. Ibiganiro ku cyiciro gikuru cya Special Force Commander ku wa kabiri byitabiriwe kandi n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Kanyanja Muhanga hamwe n'abandi bayobozi bakuru muri UPDF. Makuru avuga ku ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo nuko AFCM 23 n'ingabo za Kongo bikomeje guhanganira muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro AFCM 23 ruganya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'iki gihugu bikomeje guhanganira muri teritwari zitandukanye z'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa kabiri muri teritwari ya Walungu, Kabale ndetse na Karehe habereye imirwano ikomeye, urugamba rwakoreshejwemo imbunda ziremereye nk'uko byatangajwe na Radio Okapi. Muri Walungu by'umwihariko imirwano yabereye mu misozi miremire yo muri sheferi ya Kaziba, aho abaturage bagize ubwoba baguma mu ngo, ibikorwa by'ubukungu birasubikwa by'agateganyo mu gihe bari bategereje agahenge. Umuturage yabwiye ikinyamakuru Actualité ati imirwano yatangiye saa 12 z'igitondo, yongerera ubukana mu misozi miremire ya Kaziba irimo n'indi Kabembe, Butuzi, Mwerwe, Budari ndetse naho bitwa Rwashanja, aho abarwanyi ba AFCM 23 bakomereje muri Ruhinja. Abarwanyi ba AFCM 23 bongeye kwisubiza centre ya Kaziba tariki ya 27 Mata nyuma y'igihe gito bari bayivuyemo. Bivugwa ko mu gihe itsinda rimwe ryabo ryerekeza muri Ruhinja, irindi rishaka kugera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Imisozi ya Minembwe niyo ikoreramo abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho uherutse kwinjira mu ihuriro AFC nyuma y'urupfu rw'umuyobozi wabo General Michel Rukunda uzwi nka Makanika wiciwe mu gitero cya drone muri Gashyantare 2025. Iyi mirwano ikomeje mu gihe tariki ya 23 Mata uyu mwaka AFCM 23 na leta ya Kongo byagiranye amasezerano yo kwihagarika bifashijwemo na Katari kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe mu mwuka mwiza. Dusoza amakuru agaruka kuri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje guhanganisha AFCM 23 n'ingabo za Kongo n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo. Reka tubabwire yuko ingabo za Kongo zahungiye kuri MONUSCO Igoma zatangiye koherezwa i Kinshasa. Abasirikare n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu bigo by'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye MONUSCO biherereye mu mujyi wa Goma nyuma yo gutsindwa n'abarwanyi b'ihuriro AFCM 23 mu mpera za Mutarama 2025 batangiye koherezwa i Kinshasa. Ibikorwa byo gucyura abasirikare n'abapolisi badafite intwaro byateguwe na komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge nyuma yo kubisaba MONUSCO ndetse na AFCM 23 na Minisiteri y'Ingabo ya Kongo. Umuyobozi w'iyi komisiyo ya Croix Rouge muri Kongo yitwa François Moriel yatangaje ko iyi komite yafashe icyemezo cyo gutanga ubufasha bwo kohereza aba basirikare n'abapolisi i Kinshasa mu kugabanya ibibazo bashobora guteza. Igisirikare cya Kongo kuri uyu wa gatatu cyemeje ko igikorwa cyo kohereza aba bantu i Kinshasa kiri kuba, gishimira MONUSCO kuba yaremiye kubacumbikira mu bihe bigoye ndetse na Croix Rouge iri kubafasha kuva i Goma. Hifashishwe bisi nto mu gutwara aba basirikare, abapolisi n'abo miryango yabo, zose zikaba zashyizweho ibitambaro by'umweru nk'ikimenyetso cyerekana ko badafite umugambi wo guhungabanya umutekano.
AFC M23 yemeza ko ubwo yafataga Goma ibigo bya MONUSCO byahungiyemo abasirikare bagera ku 2,000 ba Kongo yashinje ingabo za Loni kurekura 800 hagasigaramo 200.